nandre na rojo mheshimiwa wa sera karanga no musani urutani yeye aidish ikarawa golieri elist wagire no kama nyara bunge mwasira na kibuhage teno na musani so dengo maite jenali dia bantu kurusi bakantu bere message nga otage ti no ngogoji ona jiruta ka boli ka mbo ade ngiri ona ta ide karo kiana kaga madara wako mo ndo mo ngai bona ga na boko ta iruto nga bantu bana ba kore ana ga ka news ya ka go kana ka bo mo to mero mo tenga ai bintu biasa dikire to wa ka no uta umai dia kote jebodana ngote wai umo ndorango senyo boy nyore mo mwana inje e ndo ko na tindine e bon ko bas ikiara ibu mura bandi chikura wade ibu kwa William Ruto mondo ya mwana ndo sietra nadu lakini inu gamba ga hizo te Sabrina achire irobono mondo jingo cha mwana inji kinde ese mo yo mwana inji gomo rwandera akunde bro nabone ka weli na rede te munya ebintu bya kuna rwendo bya tige reporting amadeni yichi ka waro ke ka wa yakore ya kusiri wa madeni ora ne ko wade ka wa pag dijiji ka wa dilu ko kwa mate one ye to tara no itne ye cha chipag diri juate mate ni yar ko wari te no na ba kan to kar ko kata na ko je se ra mo mi ko nyama ese eso mo saharo akimoro ja wa ko bakar ko maner ko ese abuka y entonces ta ko ese ke nya ka chano to so mo to yo ya ko nya ko ja ko ti mo mo li yo sa o to ko nyo ko ara kanta kasini NHIF ka kende igo ani si jo ta le ko nya ka nga ko mi ta ka nyomba ko nyais onya ko le nyomba ko mane ne ka ro no be to ka ko be ke so ba se nyomba ayo cha ko te ko no cha ko li li wa ta nga ji se ngo wa ka NHIF ngo ta le wo NSSF igo maguta igo ya ndio ne budget ya kabere ya manye de wocha ango mna ka kali ka ogo to tara so ko mo ba origin siri ke ko shida sa tigire to ka mane to ko ko na cha insurance yo ko be ka dorari ga to tara kana ruto tax incepti 25000 o manye ko so manye ko bwa to mo no bwa ta ka taxi atara so ko sika jo yo ya sa ko ko ra ka ne serikali ya William Ruto 25000 manye ko so na ka ga the driving license goes 650 paka 10,500 to renew. The driving license is a tabu o ga da dia ga. O mogadi VAT ta nya ko be kira se no ina be ko ko mogadi bu mutaka no ro. Mato bu mutaka to ko VAT America to komis. Ko wa to yuwe tajiri. Oliole ama yamba kabisa hata ko kirina sukari oliole iko. Lakini yo ndipo mwananchi to be ke tax yo rais ko ende to fanya rais. Ntuono yoito utokoboroka ni mo muge no yo ko tokore na 16% dia ko tua no yo ruto mwate na poto ma ese vi ko rosia mauta yingen ya ve ke ru exercise one tax bine so ya chire go una va to que era lo que me debía que esa mauta ye piki nega bueno ate no va to mente di ko elevi dia ko ke taxi dia ko eru siring kitano cimentu siring saw ben pai ko 18 para ben pai we wah ini taxi ko ase ko next time quiero montar ko te di to kwari kana sa kwa ke sa lakini ese que son foto map bueno to año le minute o rollo le sa dai go puta na vere foto map lakini jana ko ranga to ko anya dakine to ko be ka ruto jibre e kera woni minute ne budget dia kata to nero no go to susurawi ona anga aba chumbe be to national assembly ona anga wa ya ba ke no você vai bora va que va que no mas mo ada nga no cita que se assim aba chumbe va que no va que no mas ona wa ka una numura wa ne ka vile mo ara dile se una ya sele kile na no mai te ruto nera hago test mata te ko ranga aba chumba ba baca dia wa nei ci se ci bu ka ba mai da ka na test ga ko to wa ti na ma be da re te ke ate nga wa nei ci ba ba ni baca dia wa nei ci ba na ba ko mi lakini to ale ko ba ba ta ba
Mwaite so maene kwa wangana turu siasa. Chinse nyingi una COVID ya incha. E budget ya so mtu Uingereza. No minister of finance kwa Hunt. Statement ngenda ni watu watenga. COVID ya chega ite biashara abantu mbona bagurika. So serikali ya ndio comment tax na ine. Ikate barakini sinye jo tutaito korana na ndio tujati mwananchi patoka nyekei. Taxi yake. Okay, ndo Australia. Prime Minister ile serikali kwa kwanza ni Albanese. Arrest statement ya ndio tangani. Aya somete tena. Budget ye bone kama wese comment ebesa. Iso mububu mu Australia. Lakini ndio kuruhusu na ine shiri. Go no tax increment. Mwago yore America kwa Biden. Ero lero jali dia wa America ko kwa goja wa Biden yere ga tebanga COVID ya basusura mugasie ke chituka abantu bachandikire one gendo ko kore no kubeka chibe sese baje abantu bali banya bakore biashara bikongeta batagire ko supported auction ya njiji ko ba ure binto kuna naro mu indio yo na ku kia grupo wewe the medical hospital mara de devia ir ko one budget ya Biden ni ko kana na optioneers bali weji kwanje ko ni bintu baba na biashara kera COVID nera ya gari biashara bikaguchi iga kabeka chibe se budget ko support ye biashara akamya tena na bake ba sta chiga kia COVID ya ko vekera chibe sababu ko we deposit yo ko renyo lakini atanga supplement tax ko ko kora diki bono nduga aki eso maile bo mwana William Ruto budget yene akabera so budget number 1 akalete tax ko pause abari mwana ko wato mwana mwali mwana semo ondo likira ko susuwa ni ndo yo moga nyire bonus ikera kia bana no mwana no dio le biasa dio watecha nero baka kane housing ile mwaka ne mosa yende bokoro ka itius mwaka dasi kompyuta mwicho itius tax semuji ono itius mwaka da mwicho na payaro kane bonus yezo au 1.5%. Akimoro jawa iko bakare komanda ko itura chenchi ikambe tayari tusike ko tutika ko bedru na barasi to watu to mo mukia kila wakati mpaka tuwe ke economic government on tours na vile katiba ya Kenya yaro situ mgava na akora ka executive MCS na senator kwa kole mangana yo wasa kulienda na kichiwa sa chigo kolega